ndongeye kubaramutsa ubugira kandi ni Jean Marie kandi Ntakirutimana agarutse muri cya kiganiro kandi isoko ry'ubuzima. Nagomba twongere kandi dusangire amajambo y'Imana. Reka inshuti yanje nongenda gusabe wigore wongere kandi unkurikirane kandi uduze ukwizera kwawe kandi ndizera neza ko uri bufashwe. Ego pe uri bufashwe, untega amatwi tujane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Tugiye rero gusangira amajambo y'Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo umwana Nazareti, Mana ndagushimiye ko ndi muri iki kibanza kandi hari ubwoko bwawe bugiye gufashwa muri iki kiganiro isoko ry'ubuzima. Reka ukore kuri buri muntu wese agiye kumva iri jambo mu izina rya Yesu, amina. Nagomba rero ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice cyaho ni cya 42 kurya murongo wa mbere. Haravuga ngo maze Yobu yishura Uhoraho ati nzi yuko ushobora byose kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe. Imana ihabwa icubahiro kandi ishigwe hejuru. Imana ishigwe hejuru. Narinje kugira ngo ndakuremeshe inshuti yanje, narinje kugira ngo ndaguha ijambo ry'ihumure. Aka kanya nzamwe no kugira ngo ndaguha ijambo ry'ihumure. Nagomba ndaguhumurize, nagomba nongere ndaguhumurize, ndasubire kandi kuguhumuriza ubugira kandi. Ijambo ryatubwiye ngo nta gishobora guhindura umugambi w'Imana. Nagomba ndakubwire ngo abantu barashobora guhaguruka, abapfumu bohaguruka, abarozi bohaguruka, ariko nagomba ndakubwire ngo nta gishobora guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Nagomba ndakubwire ngo hari abantu bakomeye kuri ino si, hari abantu bitwa ko ari abakomeye, hari abantu bitwa ko ari ibihangange ndetse bashobora no kugira ijambo ku buzima bwawe, ariko nagomba ndakubwire ngo abo nyene wibaza yuko bafite ijambo ku buzima bwawe nta numwe arimwo ku isi yose nzima. Nta muntu numwe ahari ashobora kubuza imigabo y'Imana, imigambi y'Imana gushika ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashime kandi ahabwa icubahiro. Nagomba rero ndakuremeshe. Ushobora kuba ubona umenga ibintu byanse, ushobora kuba ubona umenga nta nzira ubona, ushobora kubona umengo ibintu byose nta nzira, nta gahengwe ufise, nta mahoro ugira. Mugabo reka nongere ndakubwire nti nta kintu na kimwe gishobora kubuza imigabo, nta kintu na kimwe gishobora kubuza umugambi w'Imana gushika ku buzima bwawe. Ibihuhusi ntivyobura ndetse intambara ntizobura ndetse ibikugwanya ntivyobura ndetse ibikugwanya ni byinshi, ariko nagomba ndakubwire ngo iri jambo rironge kandi kuguhumuriza, iri jambo rironge kandi kukuremesha nshuti yanje. Haleluya. Iri jambo rironge kukuremesha, rirakubwiye ngo nta kintu na kimwe gishobora guhindura cyangwa gishobora kubuza umigabo y'Imana cyangwa umugambi w'Imana gushika ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ni gishobora byose. Imana yo mu ijuru ni yivuga bikaba. Imana yo mu ijuru niyo itegeka bigakomera. Reka rero wiringira Imana, reka rero wizera Imana. Ishobora gutuma umuntu apfa cyangwa ishobora gutuma umuntu abaho. Nta kindi kintu na kimwe, oh haleluya, nta kindi kintu na kimwe gishobora gutuma umuntu abaho, gishobora gutuma umuntu apfa atari Imana yonyene yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi. Iyo niyo twizeye, nayo ijambo ryayo ryongeye kutubwira ngo nta kintu na kimwe gishobora kubuza umugambi wayo gushika ku buzima bwacu. Ndugu yangu, nshuti yanje, nagomba nongeye ndakuremeshe, ndakubwire nti rema, ndakubwire nti rema, nongeye kukubwira nti kandi ntirema. Mu ijuru hari Imana. Nubwo ubona ukikujwe n'ibibazo, mu ijuru hari Imana. Hejuru y'ibintu byose, hejuru y'ibibazo, hejuru y'intambara hari Imana isumba byose. Hejuru ya bijya bibazo ubona hari Imana isumba byose. Nagomba ndakubwire ngo wewe nanje twizera Imana, ndetse wowe uri kurankurikirana uduze ukwizera kwawe, wumve ko atakintu na kimwe kiriho kinanira Imana.
haleluya. Mwumve ko ata kintu na kimwe kiriho ngo kinanira Imana, ariko Imana niyo mushobora byose, ni Imana ishobora byose, nta kiyinanira. Nicyo gituma nakwinginga nshuti yanje kugira ngo wizere Imana, uyizere kandi wongere uyizere. Nta kintu na kimwe, ntuhave wumva intambara cyangwa impuha z'intambara cyangwa ibibazo ngo bigusugereze wumve wote ibyizigiro hejuru y'ibyo bibazo, hejuru y'izo ntambara, hejuru y'abajya bakubangamiye, hejuru y'abajya bakukikuje bakubuza amahoro. Hari Imana ishobora byose, hari Imana isumba byose, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nizera neza ko iri jambo hari ahantu rigukuye kandi hari ahantu rigushikanye. Nagomba ndakwinginge ngo niba ahuri ukikujwe n'ibibazo, niba ahuri atanzira ubona, nagomba ndagusabe aka kanya uduze ukwizera, ahuri ucupfukama dusenga Imana. Kandi nizera neza ko Imana iri butange inyishu y'ikibazo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Tugiye gusenga dufatikanye muri iri sengesho. Data ushobora byose, ndagushimiye, uri Imana ukomeye, uri Imana uvuga bikaba, Imana utegeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, raba uyu mwene data afise ikibazo, sinzi ko ari cy'uburwayi, ashobora kuba ari uburwayi, ashobora kuba ari umutwaro wundi afise. Mana yo mu ijuru, reka bivanye n'iri jambo Mana, ugenda ukore kuri buri kibazo cyose, ugenda ukore ku burwayi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, maze abone ubutabazi bwawe. Mana urakoze kumugiriye neza, urakoze kukijije, urakoze kutabaye, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Nizera neza ko ubonye ubutabazi bw'Imana, kandi nizera neza ko Imana ikugiriye neza. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Shalom.